Initially, when I was coming, I nearly gave up. Why? Because I started from Oponglo, the route, Oponglo route to the East Legon. When I started, I was holding it. By that time, everybody was watching me. Some people would be laughing. So I nearly gave up. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yende kunja papa nkwana ye dele. Se ope kunja papa bla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Ya wakunja bia, wahakunja bia opebia. Egypt ekunja, Germany ekunja, Italy ekunja bia de bia onim se ye kunja papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah o dele with. Ohwa kunja amisimu. Na wangasa ohwa kunja la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunja. We share biano class de bianity e bia papa every Egypt aba we ye the man to for bo e ko de bia pe wasase we so na no bi ye bo anko na betu ma China ko ndwa pe e na ye ni bi but e ko ndwa bia country bia ko ndwa wo pe no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi se ye ko ndwa wo pe se ye ntumi enya ma wa bla Isaac na Obiri Yeboah Enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Isaac Nana Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho se o pese oni Nana Obiri Yeboah dinkita ho bia fre 0558 78 2268 ana se 0277 tie no man yi 0277 469933 ekunja bia wo pe no Isaac Nana Obiri Yeboah no tunchia se o pe kunja we enene mpa seta no man no fre no man Isaac Nana Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa ekunja bia wa ha bia wo pe enene mpa seta Nana Isaac Obiri Yeboah nkwa na ebetumi ama obi e wo Ghana ha About Edinburgh 218 eso na ele uhwe Ghana economy mu a eya na enipa bebre na wo padwuma kura wonya ene dada abrantie bi abomoden ede ni picture ene ni information nyina ato eye board so a we kura no no gina junction na ni nya ne se onye adwuma enye wewie eye legon na so wa padwuma saa enya de a obi efa no adwuma mu empo na eno ene nam so ma adwin bi ba na adwin mu se e wo se ono ankasa yes if persuasion fails force must be applied and your year and whole signboard ne kura no the general junction say I need employment or they ne the qualification at the top board no so na enu na nam so e na me no ka say enipa aduonum 50 and na afre no ese eyade a wo bema no adwuma aye na ye bisa say favor debenti enobi ekopa adwuma krampa na ye hu na wo se nipa we dia body crat e kura no safata ase ye bema na adwuma ma na ye nanso ne nya de adabi ye befa na adwuma mu ye hu na asesabi na nimu no kwankwan lo bibi na esi ho no ne apam no e ma no e de ko obi si o come from so one friend no aware akrampo no bi wo ho no akosi na waba enso obi enim se twede enso watena ware ase adufie aduosia no da so te ase de benti ani nyina ye bedi ho enkomo na me yentwa ya ho nkoti abrantie no enum asem na ye ba na me ni odifo adomu esuko. Since you decided to do this yesterday, I mean, what happened? How has it been? From the time you stood there till now, I'm sure that you've seen that your photos have gone viral. Sure. But even standing there, did you have people reach out to you from their cars because you said that there was traffic? Sure. Initially, when I was coming, I nearly gave up. Why? Because I started from Oponglo, the route, Oponglo route to the East Legon. When I started, I was holding it. By that time, everybody was watching me. Some people would be laughing. So I nearly gave up. But then I said, okay, let me try it for a few minutes. But as I stood there for about 5 minutes when I got to that junction, some people will even call me, bro, it will be well. Bro, you will get the job. So I was really motivated. And that gave me the zeal to stand on my feet, and it was positive. Quite apart from the 5 minutes, the rest were throughout motivation, and I was happy. I was really happy. How long did you stand there for? I stood there for about an hour and 30 minutes. And you left? And I left. Hopeful that somebody would call you? Sure.
So since then, have you received any calls at all? I've received calls. I've received a lot of calls. Miss Anso, Emma, Aquaba, Bimu, Abrantin, Wakoti, and send your unemployment, Ebusu, our mind gun and more Biblina, your faculty council who are crowned, Aquodi, and Hona Bema Fano, and so Jumano Quanadia or Mano Ebien. Messaka, a year Odi for Obed, Asante. Ewo studio hano mo amene no eba baba chichi enkomo kame ho na yamano akwaba odi for mo akwaba Arena bibi aboko de Yakopa mo him impress ye da yesu this also mo ye ba na me adom me ho eye and na no fe ho anyway nyam aye chese aye buta nyame ehira na odi for eye abranti ekwan abofo so e de pe adwuma no nyame na de sa idea no de man no ana someone kasa hwe hardship a ekoso si baby mama try bibi foforo Yakopon shaw wasam a obusa no emodu na abrantie no so no de ekoso no ene de si ye no a won so take action no betimi akasa nyame ene de man no okay na ye ka favor very very important pa okay dia esombu ne hia pa na sane ye abrantie dia betodwa na wo busa masama fa favor ho e bedi nkoma kodi e biase ni na be yeshira okay because ye wade bi wona se ekoso a na se wan fa ene ye din gidie katashi like antu anamon antiki action bia what you want say nyame be and so na nyame mfi Oba mpaya kura na so to ho no mo a nyame mfi it me say if we ask we say no once you can say me say oh nyame be okay there is no nyame be is in your effort and wana mo tu it you say we are branch and now we are ba na say what so I say bia nyakopa what is so na enema nkoye enema enweke mawo na say when to me and na say at say e was say me two anamo bi and I say e was say like me take action bi and I say me ye bibi na say wo kasa what na was say o pemwa and I say what na one say ade no an kasa meto dia en yo bet na one say ade ne ma enti abranti we say ade a waye no ma bona paso pa na me say e yo Yakopon e na ma no sa nim die no en akokuduro no wo de yes na de tie ne say ye kasa favor e niema mienu okay favor and nima mienu na favor adia e wose nipa bia nya wasase we say so e favor okay on say favor your physical favor and spiritual favor but physical favor no e just an physical beauty okay and favor physical favor yes say bia be huna brantie bi wo be huna be baby na na ho fe we should not say obeni bemeni but we want say obre opaduma wonya bi onya aduma bia na sabe eyi na di okwa wore bia enye ye like enema enweke ma no wa ho fe ne de obeko but en fa hwe me danse faso ni so me danse okay onyankopon ebo nipa bia no omma enipa bia like a certain favor bi okay esa eno na won fa mmumra ni nkunim diem ana ni nhirem eno ye friend say grace okay and as adom na sa grace no like a specific power bia onyankopon de manipa okay na sunsun ade eno nti no wo obi na sa de honemu no se de wo kae na ho nyefe but wo say enema e wo kema no obo na oba bia sa de wanya ne dinachi obo na bema bia wanya ne dinachi obo na sa de adwuma bia wo ye like oba ko office bi mu na wo hwe oba bi wo hwe bema bi and so your boss ni na say sunsun mu no the spiritual favor no e wo kema no enti enipa bia wo asase we say su bia no wo hia sa wo ye wo suma ho adwuma say e kasa about spiritual favor e star star no and you can say grace okay na obia wasase we say su bia wo Yakopon ma ne bi na de tie ne say obia ne de obi hono ma ne de so de say bia studio ha nyina obi hono so a ne de te say bia like table yes okay obi so de te say and obi so de te say but ni name obia obi
but osun na wo dia asase so wiase mu de onakopon de ma wo but say betum pepe so bi say ukwa aduma ye iwadi utu ala mo bia enye ukwa awia enye bibia wakema wa exese sunsum no enema bi ekoso ewo sunsum yes ezan so bi o hono mu ane ho ofe etuo yo wo bi enufu ene de na nyesa artificial na ekura no na so panse se nyonyam na nyame dia ma no ebe so aba no enye ye physical na che se huhu mu no se enye ye physical na che se huhu mu no bibi koso wasa wo hwe na kwa ben so na abefa abehu se huhu mu no bibi koso he adia ben wo hu se sunsum no bibi koso no se eye hwa ya we wonim say wonye kwadefo woyi adwuma wonimade ubo honwode ti sa brantie ya wonimade wa wiele go wa passe onye adwuma and so what application hudu nyina e se se enema bi ikoso it abrantie ne ye dina wo tu ye no eno na ema wo Yakobon favor no kwan bi so sometimes obi wo no obetimi de ye di bi atu anamo bi amanyamia favor no but obi wo no mo a wani ye din wo didie ni nyina no still Enfa. Yes, you will be one of my own. Sunny, a brandy could deny a pound, or better could not pound be, as Enfa, or be a fino. And you know, whereby I won't come out here, just I want just here. Just say, well, wouldn't you say, Nanka pencil like a cam of foul be. You care like any munyam, a physical would be. But I say, what I say, you can't be Nansa, who will be. Nansa so I dare way be I am fat. It's a sunsum no spirit witness saka wani munyam and now say favor and I will show na nyame de ma say for bowura unkuni dem and I will ye die mu no sunsum no I whatever witness saka and I was so na wutu ana hon wo pe odifo bia wonim sunsum nyuma and I will nim sa die ho akaka de na obetimi abowura sunsum na wa ye ho aduma ma wo na ye hwa de bi. So okay, Luke chapter 1 verse number 30 now. Bible say Emra yes Christo yeba wono. And you know appear to Mary. No Bible was the first thing as some occasion say, Mary, do not be afraid because you are highly favored. Okay. Why you Yakobon ni madom? Because anyone nyam favor now work here and for some Mary physical na ho fe. Naka adum be chance bi mpie ma no. But sunsumo and suma bi like a favor be working man. Okay. Yeah, you had be Almighty Jesus. All but not in favor now. I hear the snowman. It is okay. Luke chapter 2, verse number 40 and 52 now. Bible says na abofreni nyini. Okay. Osi na abofreni nyini. Na osi na no ye thing. Na Yakobon adom ye dey. E won so. That is favor. Okay. So okay, verse 52 now. Osi na Yesu nyini. Say na wonyini na oye den na say na ni na say na Yakobon any enipa eni ma dey adom about that here yes enunti no yes aba no ni favor eba enunti Bible say wo no ye hu na certain step bia na lead no like na kire megas no e kwan say ahase ni yawo I can adem kwan wo etina chese oni pa bia no di for bibisa we yo ye obia ye befa ni yefunu ti se ena befa yefunu abosom nkru obewo no akola ni bewiase a eya wo kura favor obia ya wunu bia na so ye ni pa bia no aye ni nsna abosom nkru empo se wo na abosom nkru po na so ye ni pa no wasase so nko ade a okuta favor okura favor na favor no on say ena medical team say ye wo two ye wo physical favor and spiritual favor okay. But physical favor you can say physical beauty okay and carry and working with so de no and no ye honhom e ye tomi potibi okay and no ye can say star aye sa e can dem say e grace okay and na me di mani pa bi di bebre bia say on fo mu wani kunum dem na sunsun obi ho no ale de yaje obi ho no me bia asase no o sa no e ne hunu sa go fra we ne soma so obi also be a woni tu pepenso bi no e bi atumi e wa abusuam no empe yedie like empe ni pa koso anasa say ni munyam yempe e de de ensa kae obi won ma ne nsoma sabi ya jase no obi won ma ne nsoma ya didi akosie ba bi obi won ma ne nsoma sabi spiritual no ya kata so enunti no die be mo hu no sesunsun no adase ya kata won soma so anasa ya say no anasa spiritually e be ya didi akosie ba bi no say
Chese onya kwadro utu na mo bia what application wo bo ni na bi che emfa e che sunsum no bibi koso enti wo ye ni pa bia wo ye sunsum ni pa na so wo ye nyame difo a wo kote sunsum na wo na me di adom ni tumi ama no na se wo ho aka de na wo betimi abawura sunsum abawura wo hyebrem na wo hwe de e koso esa ada se ye de nsaka ya se no ya di e die na e koso na sunsum nyakopon ba ye de e be fa so asane mama anas ama favor no etim ya wo adedi only for me amra ha say edie be ne be ma obi ede ne nsa aka obi favor ne maame no say ye wo obi ana so nipa bia de favor ba bonten o de ba wiase so obrasa asie nsu a okura ne nsoro a nyame de amma no de ba be yadwuma na obe sorry abofra de benyin emfi aduasa emfi adronum 18 years e kono oye hwe enye yie oye adwuma enye yie be ma kra obi okra ne ho ofepa ni ho nwi kufu so be ma nse ne peda what you say oko 40 years obian kan chen say ura me pewda edie be na be mo bi ni nsa kasa favor no ne ma me boni a wo ye anase onu ankasa ya wo no anamo wa wo tu no e na sunsunsanso amana kobasa eye tu obi wono ma ebia o ma me funso bi a wa ye okay ama ebia nipa no ankasa funso bi a wa ye no favor ni timi e di party na ye hwa de bi e wo first Samuel okay First Samuel chapter 4 verse number 21 you know Bible say emra odifo Eli Bible say emra ne mane yafun so no Bible say the act of God no apamada kan na eye wonyakopon ni wonyam eye wonyame tumi na e working with Israel for omukopon omudi nkunim ade obaye bia na ayeye e mom favor no Bible say emra enam sefun so ne ba yenti no e ma sa tumi no ana favor na e wada kan ni na eye Israel for tumi yes and working my woman Bible say e departe and until no ne Philistine ekohia ntokwa no Bible say omu di omu sunkunim e fa da ka de koye e ma Eli ma mienu yekun wo mo eti Bible say emra wodi for Eli te no Bible say yem hye no e ba omuni fo anachi e ma ne kokosi wo ma owi na according to Bible just enye ne mani mienu wo nti o na emmom no adaka na ye fa no because wo hu say Israel to me Israel ni munyam Israel favor eko okay because of bonny and it is sometimes no obetimi ye bonna spiritually no now bonny nya kwan and the saka na ma favor and answer one one person favor and be one so ade tie ne say and nani eja bia no obambo e da so protest ye da so no and be na da wo ba so okay and unti say wo maami ana papa no wonni bambo bia sunsun na bonny timi na ehunu say wo ba no soma eso obara ni munyam so ba ne da ate so a sabi obi mpa e bia wo ye wunua na wo ye wo nipa bia na wo ye o mare bia okura wo fia onpe sa ni munyam no na wo ba ne nkoso no wo tibiti ne saka esai no okay enunti na atams ni bi wo ho ma eyefun so e bi wo so a eye bambo a eni nipa no so okay enunti na nipa bia no e wo se wutimi ehwe wo nya bambo se bia usunsuma modin so a e was a difo bi a what does go na sunsun when I go what me for so your protection direction okay as sunsun bet me your protection ama ho and answer won so bet me does go nyame mo na ma on pai ba no ye den it is a basa more now like holiness and on pai ba no e cost no na favor na ye dey the protection no aye kese it basa no ba ma be wo no e dan so it awon boni ntimi for sanka no na de tie nie abusua biye mu no ye wa honhom ni tumi a wodi abusua no so ebu a enso tumi ebu a ebosum tumi ebu a enkonya tumi like obi a wo so bia okoba bi ko je saade no na the moment ye be wo front to say nge no say America say London say England say Germany say baby bia no spiritually no automatically na I sound e wa honhom no e come and answer or more abia no one say yawo adua na de hie bi okay yawo aso na de hie bi yawo breakthrough as it this hie bi wo e bi America na say England as Holland and UK and say bi Kumasi eti mo mayen ko sta no okay eti no the moment on be salanda mo no
Oba na se protection bi ani so a omutimi tu so omutimi kasa ni bonya we yempe musaka enti na tese Yesu Kristo abra nyansafo no kwasra no me wo no ene no ni panso se ya wo na ofra busua bi mu obo nton bi a emu ahonhom ne so ba because on say Yesu Kristo enam se na oye onyankopon ba na sunsum no na apam bi da wane megas for no enti no spiritual equality Action ba say ya wo omu nipa bi omu disie bi nipa kase bi omu mra ne nchen na omu yi bi ma and the same thing as sunsumatie okay and until na enam say ya bon ton ye fra busua mu ntino ye nka unsa busua bia no won ton no kwa ye ho wa e tumi and until ya wo to nge spirit bi wo hono mu a like odi abusua no so a obe manifested and until say wonya obi a bambo and a protection no eye kese a sunsum ye din se be ka oba na monyam and oba ni hira ye be say no and until Bible say emla you can say first Samuel no emla Eli ma bi no ba ko yere na onyam na ho na Bible na the bosom yaso 9 months but na enya nu da what ya wasa owo but oti ye no owo ho na wo ye no ma na omo gina wo we na ma ame na firim na abofo mo to this Ichabod as say the glory of an Israel has departed. What I say, it's just Israel ni monyama yadai. Echo. And until sometimes sabamboni ni uswa. When ni monyama no, and when it metiko. And be also say be a funsu be one one, and answer boni because what sunsumuno it me come. And your different in mono, a dear ben and nipa, wolf famusan who say who favor near dear and near man po union, there was a two and among a fossil, crime bane, and was our fossil, and I think so no, then there was a nipano egg, and mark the nipana who says, say na air postle. Now, would you see a mammy? The attorney said, a buyer, well, who said, what bompire like utuan among like obo homoden and so enyama enweke excess sunsumuno bibi koso to me business saka na on se sunsuno demons na omo sunsun ye woni this was ebi no ho den edibi won ma to me na won ma capture favor no wa ho odin to me and form se mponkrudi wo yesofo and form se obo mpaye wo hia wo bia wo ye di hufu a wo yesunsun ni pa nyame dia dumi to me kase ama no na me afa na so ye because so kai Bible e wo first Samuel chapter 10 na Bible say Kinso na Kinso kuta favor physical beauty but now onye ni monyam na Israel the whole Israel dey fa nya hwe until say onyankopon connect no ma odi for Samuel e ma odi for Samuel e ye ho aduma ma no e ma odi akwanche gu akwan ma no ma afa sunsum no in favor no so no work here Bible say from that day going Bible say and soma no started working am sentinesi e ma Israel for no ankasa ehunu say this guy and I say a King Saul he qualified to be a king over them and when Tino say e bia bibi because na wa okay creative say and e man koye what force we say what tell na why we see we say na duri ade obey bia nkoso a wo hia obia sunsun wadosuko na onyame too many adom kase ama no na onyame ama wa odifo na obawura o share them sunsun na wo hwe mama no wa ye ho adwuma ma ho etinipa bia o tie mi na wo hwe odifo Asante se e bia bibisa e koso me so hwe camera ifa mame na e fa to ho ma no yes obia o tie odifo Asante so wa mono ne so wo Ghana haya odifo me so hwe camera imu mame so wa mono ne so wo Ghana haya adase wiase afanani na de ekoso bia no ohun say de ekoso de sunsumu no ya de ensa kan favor ya jimani monyam enyema bi koso spirit be like album sebre mu no obetumi afreme o freme a mefa me no obedi nkomo awurade nyankopon na me so
ebe wuwe sunsun mama wo aye ho adwuma mama wo ama de ekoso bia no eto atwa na afi wo se nyame ya dom na se ye ho adwuma wi a won soma no favor no ebe start ya work afi se adwuma na wo pa obenya se pipa obenya ade bia o like opo bia ni madom opamwa de wo ye bia ebe work sika sam na enkoso a onami to mi ndi no bibia be work ama nkunumdie aba odi for phone number no fatu dwama me number my WhatsApp line no 0246 16 56 84 0246 16 56 84 and voter line so straight line no obetumi afrem wo 0500 23 49 23 obetumi afrem o frem ya me ankasa mefa me no obedi nkombo na Awurade Nyankopon na me so aboa na tumi kese ya wonyame ede amame no wafa me so ede aboa amankunudi aba enipa bi a wotie me ohwe me no obetumi afrem amonyame na me so aboa no Awurade hye we bia amen and you do for Awurade so enhira papa enkomo na ye de bata plenty ya besi akopa 2 ezro kra enkomo no e de papa wotie ensem a odifo awa anim na hu se enema bom enu ntini frena ni ensa woso ya on all the social media platform no so follow yen na like na share subscribe to your channel no obo notification bell na ya upload video bia wonsa ebetimi akambi me dey any Empress Anna mema nyina kentwe ba ko pa nyame yadoma yebesa yehia makwa ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode gi nyankopon emma edifremu hawo ene mamane ene omatiti mu enonchi onyankopon enam ne so ede a new spiritual science technology ede ababontin a ye freno eye castoplanto technologies me ba chawo hwe prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities.